nana ko batatu na me adu bibia bako Bekwai ne mpotamu ehɔ no mo no waye adwuma ɛwɔ hɔ na watwi mu nyina no wa probɔ no ene wo torchlight no ɛde wonam Bekwai to bo ase na boy enkomo from Bekwai ɛhɔ te sɛn puntudwuma te sɛn wɔ Bekwai. Okay, my chief na kwa ba fa SOMPA 93.1 so no kwe na watwi mu ya ba po nante ye e de ni kire Bekwai municipal assembly ho na Bekwai municipal assembly one of the assemblies a war in Kronkinkiti ewo mu pa a endorse na nkro no embebe afi anase na watwi mu e de ani e kire ye eye Bekwai and adwene ase Bekwai adwene ase wo free Bekwai e ko adwene ase e kwansinu mako edu enan na okwa hono no e taxi nko ana e adwuma ho no munya ye trotro ye odu kumasi en mo enko na wonya na fukra ne se mo kwa moti so e kire enan na enim baako ana so wokọ so na se wo free adwene ase e ba Bekwai ni de wo gina kwa ho ansa na ka ne duru a wo trio sika anya se ko dan ne le ba wonya ka information se ka ho de wo ye ni na ne se ekwan a di fi Bekwai e ko adwene ase no na mesi en ka ne kure yese kwadrefo akwai enye membom adwuna se kwai de enkasa ye portu ye mango ankasa na bipo bu ho no mo se do ba ne bo bipo na so ne ma be kaso mu na esa anse so anya aggressive one fa mo bipo na wan fa na ka no ate asai na me boy ho ban ye de kodu adwuna se kru mu ho no mo ye koye ye share unit committee chairman wo committee no chairman akosi wusu edi manim ka de me ko pie anfie ma me ko hu no he na esa anse ukokro bi mu a esa okosira kwa ifente ne fo asa na dwumadi episode bia na watini adi wahene di efeso eni yedi nkomo me ne wahene di nkomo ba ko mienu na ma kire ne se omo hawa omo wo mu ni school eni ade ba ko a hadwen pa ho esan se okohwe school a nkra echi ade se da chi mba be Ghana mpemfo a ya meti yen kana kre eya reho na ya sifin bo bantimi wahene ai fene na na chain body edi nkomo amane tumanim se eye arehosem e free se ye mampin dada wotwemu a nyame fa ne currency ye jeje rorin e be see school dan e de ma omu wo hono enya dia ban bi aba se ne di aso anase so e bo from esi classroom ba ko aname no e di ama edwuna se man esan se eye ade a e hajin na ye di nkomo e koye nima a kire se enye school nko a eba omunsuo sebe baby ombeje omunan so krampo no eye ade a hajwi na nyame adom ankorankora bi ena ombebo omum emmoa a motimi si KVIP bi emma omu na edwase kuro ni kuro kese a eso kakra enipa ewo mu no ebro be 800 na wabe kuro enipa ewo mu ebro 800 na solid ba kope ena ewo hono na timu se hajwi ndi se okoso na chese eso aye made na so wafa ekire baby na akogye go oboko na wato baby afa eni di nkomo wi yen tuani eko school mu hono mo ye statistics school da ba ku bi hono ma na ahona KG ana se mo fa to no ebe school na school da na me se nka no kure na akọ school da na nye na nyankopon le bo ase ebra school da no ebubu ye na enkwa na makwai na anye sa de na ka manga na kianta SOMPA na school da da bi ezi enkwa na wo no eye classroom ba ko na omodi plywood achim aye KG1 KG2 e with the same class nemum aye plywood no modi achim yeso eni menkra de we omusie bedi omo class krampo teacher ni wo kwa mo mfa omo yedede na we na enkra mienu another class mienu was the same classroom no musua da yeso say asefem eba enkonya omo ni nkonya practice so ebi da form ebi so etiti table so ena omo di sua de nti nguta mo sense san kwa we na da achi ye pese omo ba be mpenipa esan say hadwen ewi ene sai de ni kire omo GHS e hon mo so na edi kan ye wura a teachers for no office baby a mo try jo ma home a tefo enhwe e wo SOMPA TV anate Facebook SOMPA FM 93.1 wo hwe office one mo a na mesi yen ka no kure ni wu na asfem baby a enkware di books to ehhye ene enchanse a ewo a mo dia bo office no so atu a enso pa eburo teachers we ewie bo so a ehye won now we a form de we hono mo si atutu almost all room na me say nkan ko enya kono se e hompo ebeye bia e se teachers for na teachers for omo kire ye ma de se daachi ba be mpene ko mo tran hono mo em ye bo mo din go classroom na classroom ko JHS1 and JHS2
me ko na from 3 4 3 more kunti ho de ma ko me ko 1 and 2 the one en kwa ma ko 28 and no more class na class en kunye esi ho kwa en 15 na rawo sem say e big the plastic chairs en e free fee en e bad transition ade na kwa ba ko plastic chair kwa ade ye didi dem se ni na abubu na aka de we wuto no kwa na tenati ana ba ko de ne ba me ana se ne pa fo se ne ma mi o na table didi su fie na akoda no de abasku mu aba betena so a wodi twene bu janse na tie no kwa wodi ekofia na so jana no so jana hono mo Fridays na watam edeko saa no mo su plastic chairs no Friday na o matam de kuna bu janse mo ba na se intu hom de mer no mo so sie makwa mo ma mo ponwa na cheso mo de akwa si office wona iso mo be school bi ma o ma ba befa di kwankwa ma akoma ko 20 enkonya mo te so form 1 and you 15. Me start to also call from 2. Omo 31. Na ho so o ko hwan kunya o mate so a e bi to so 3 e bi to table so e bi nko enya kunya mpo no matena so e hia de. Na mbuza o mo se na e bi enti na ma na ba so mo se o mo nya sika enfa kunya. E san se ho no e family community. And e ho no so e ye kurukuto mo se ne be bi ho no ma ho e din ma o mo se o mo ebenya e de abo mo school ekomu. Nti ade ya ba ho SOMPA me no obudi nkomo ebi nso da so mpeso me nurse for bi so mpeso me teachers for so just went me buta mo say that is so ade funa e wo enkwai so na fa esu ma so da so mpeso me ye no any school a wo koi any how mo fa mo so mbeko school yi o mo beti ma ba be mpini ta da chi bia na nti ma me buta unit committee chairman I friend ko si so chairman when how mo from school samo e dia na mo na mo tu e di afa Semahu MC wo Chema se me se no omatu anamon atu na ye omo MP wo ye wonabo you say for say we so adodo na afro ju wife o makọ ne nansi aka zunkosiaga wo hele kwa kire mu se e free say ju wife be ye campaign okromu ha omoto abama ne say kim wonsi kromu ho biem NC AC kromu ho mo biem na nansi ya nkwa na ma akọ bi school mo ye dwumaje kakra e wo school mo nya sika kakra e ma MP ni show mo bo se obabe mo 10,000 Ghana cedis da ye sika than 100 million na omo de aboa eda yo mo si se e bia me ka se bi na MP de sika ba dia ene ho de nim o ma twe wo mo atwe se o ha wo mo na munye na ka omo mo a we sa so ma timi di wo ma sika eno ma ho odin asi teachers bangoro bia teachers for na teachers for no mo free kwa tenten be kira de wo hono mo no o mbetimi atena nenso ma ho ade apem o mo ntimi to aso biu so blog na wo hono ma no ma baji na mo de akọ so breaks are with me no ma jini kaka na be bia do mapem mo ntimi kim ndo mo so afra aban se o mo ba no ma na so ma ba be so mu a enya ade enkura ne suku ko no ebetimi ayeye enso to a ebro won awiabo a ehye won into school pa die say yakasa aban bia ba what social boys classroom amma adwina se bia na kese no eni ho no mu bi eyomu amode mo na kakra omo de etinye edi esi na mezabu sa omo akwan so akwan no na mtire mtika kan edi kan no ekwan nye enye sanse se wunim kwan no so na we drive na akọ fofo an ha beto ka to akne munchi bon kani nso de da kwa mu no enya ade a eboa no wati satma mampini dada mahama etiso no na omobedwi so se eja ko mo de quota e ba be kuso amo na edu abato na omo free so ni ntino e free ho eno ano no omo dwi so quota na omo so mo de beguso e bo okwa ampa enwie no kwa nkwa goduru ho ana be bo mo gugugu no mako dukontuku ana do masa gugu ni mpo no asai tutu ndo mo su akoto asra ban se eni diemo NC wona bo kwa kuche ba fo sraw grabe yo mumwa wona bo ju wife omusire mo se mumra na ohawa omu fam omu school se mu no omumra no mbabo se na be ya enkwanso bitman be papa atena ehia de se na be omu so omo na disodu no etimi abem ama adwene man so etimi atumpo ma yana wase yenua bema na na ya wamankwa mo ani adwuma wabo adwuma pa from Bekwai